ngay thatu zong zong te chi bai le ve ko le pu chaw thua ma chu awa uiom te lul em kan nam tan huai sen na dik min nut chia ani chu hring nun pia fam kim na rama chatua na chol turin aloi lut ta a thu le hla tha tak tak min nut chia te kan vong nunganga a chatuan hlamoi chu kan sakpui zel thawang chu a kalsana chung kwa le laina te le ama ui ngoi ngoi tu zofa te hian pathian ompuina nun hlutak chu kan chan zel ka be se pu chaw thua ma a thi si chuan ZPM hi kan khalngil zo lawang ti ka hlau mange chuan nang ro relin ma ni in hai vurin ZPM hi an kalvele vai chuan nambo ral kan ni ngei don ani thua ka sum lut kan ni fur mai don sia kan chief minister pu duoma Delhi zinero hi chuan katha timuange athu juk soi khan kan nam din chuan na tur a hoi dik nal mai ro ril na dik nen in to del na lam tluang min zo puyanga kan la ding chuang nge yang kan zo nun moi po apar vul le nge yang Mr. Mipui chi bai ule kan sarkar thar zet chu Mipui satlia te tan po dor anwanuam do ne nili thakhat sang ni som ni palia office rang te hoi herle suk thlek kan tem chin ringo ta po abik takin new capital secretariat minister office kan phang thuaka main gate duty ten kan hriat mai thlenga hlim sang le hoi hom taka min lo welcome mel khan min vati lom em good government ading nge do ne from Zotek kapu ahmasa in zoram Mipui a o hi vul zero se ke mi mol hi kan puak ve phong te ango avoi khat nan kumsum nga pariat kan ni to a sarkar kan lo thon venual to a beidon nuwa pathian ruat sarkar kan nei ta a kalom hle mai zin bung thara kai nge yang le ka soi tum tak jok chu congress le MF sarkar a khan opposition ten minister tura an o du thu an sam hi kala hrengai lova kan opposition te hi karin a in an lo mol an lo sarkar vele theite ani ngai chuan du thu sam ve to ro se kati ani e zoram Mipui a o vul zel ro se din dinipa city kan sarkar thar ZPM sarkar opposition lamten enchin sarkar in ni antifo mai hi sim to se kavanti ve chutianga titu te u sarkar kalphung dik lowanga Mipui beidongin kan thlantin te an nia za an hekin tong kam ngai thlang nom lo tak tak le moi lo tak takin in la au zui duwa za na chang khero u Mipui hian in party sarkar hi kan ring zo to lawani ti hriain kan du to lo ti hi hremol te u in siam thatum mi alova tim na nei mi alo le chapo taka in la tong fo hian Mipui te ril ru atina tam lutuk don tlat lu luapa kan chief minister chuan akwa anor chat zele India external policy a hretlata India sarkar hian politically le government of India zong po in external policy an neya chu tak chu kan chief minister hian prime minister hne na le external minister hne na aju soi chata chief minister ani na anga avoi khat dor na an phur hi karing khopa anin biak na soi chwarem lo tam tak om ngei bokang modi jian mu fo che ka du do na atia tang hian rin dan thui tak kan nei theiani in mu dan chun zom ve mai ru sum ringot be seiwanga a kolowa nor thin te nen chuan a in thlau ta hle mai nama kan chiang tan do ne bai sang te a chak chuak kan chief minister in union minister Nitin Gadkari hne na NHIDCL kong lain kan environment an ngai sakhi ara chua mu le hriat tur ala om lo wangin lom na chan tur ala om lem lo heti rual hian chief minister kal chuak ta le chief minister ni me caliber insan hlei zero aron lang chiang ta ni Nitin Gadkari khan zoram thanga chief minister lai khan mason na tho ruala
environment ren chem le hum hal poi mo zia lekha zaom tak aron thona zoram thangan enga ma ngai lo Mizoram environment luk somna mol angai toimo ti mai turin kan environment chiat zwal zelna turin ma la zui zelani chi minister nimek laldoma chuan ati tur diktak ti in athen na tur diktaka kan environment ngai saka swa samani thu athen hi lom photila ara chuapo kan mu ngei be seyang ruat felanu open letter to mipui chia hlote government servant pi le pu te u hun enge mo chen atang khan sarkar office dor nga in kan lo om ve ta zeu zeu maya heng huna hian internet tu tak le tlangnel takti in chei lem lovin kan kal mai thin tura kan nga ya ama ero chu ke korbul le ti sa thak in phal lo hi engdan tlo chana phal lo nge in ni ti mipui min hril turin kan ngen chewani kan thian te le kan u le naw tam takte po in he tiang in cheina ngai poi mo na hi public office an dor changa an ton thu an soi kan threwe ta fo mai mipui chia hlo in ni na anga mipui ta na thahnem nga ya thole diktaka public property man ngai thu puilu tuk si lova arwai tu le chhor tu te in cheina a in boi ta lutuk hi in ti lo top tur ni in kan ngai tanani kan rong bol te na kan tho sakem ti aya kan rong bol sakte dress code kan ngai poi mo hi tlong vuaka madapang chawani ho office in chena tv la boi to lovin kan na te ataka thoin awmem ti in boi pui tamaila zoram khowar kan va nai le zwal do ne tin ke korbul le ti sa thak wanga public office mipuin kan dor theidon lo chewani chuan Indian Constitution article sompakwa ena right to freedom of expression le article somni pakhatna right to personal liberty bo chiat na lungrun tak athleng mek ti na niya chu wangin kan ngen du cheu chu engdan tlo chana office door tu te dress code thi siam nge ani ti mipui min hril hreturin ka ngen chewani chu dress code rules siam kumle details chu tlangzar ngal turin ka ngen bok chewani chu tiang dan a om lo ani chuan voite khatma ke korbul ha a office door tura local te lo dal to lo turin kan ngen chewani a chhor tu cheu mipui ole he hi chu kan chi minister in Instagram lama aronda ani e a tha em maya ilongai thangu British Deputy High Commissioner in charge of East India Dr. Andrew Fleming chu office akatloa inkom na hun thatak kan nei Mizoram Chief Minister zinga British High Commissioner tloma saber tu kani thu min lo hrilin lom thu asoya du sakna min hlanin an theina zona pianga min thopui don ti min lo hrilani keipo in British missionary chungchang le aladam te mingte soilangin an ma ni wanga mizoten mason na nasatakan mu thu ka hrila tin British High Commission lamin NGO kaltlanga raltlante anlo pui thina wangin lom thu ka hril bok mala khona tur kan soizinga mau manga bioethanol siamna tur project tran ngal thoi dan turte hydroelectric power le kongpui tha nei tura thoho dan turte Britain Mizo nars tamjok thon lu dan turte Mizo thalai British Army lama tamjok an lu thei dan tur kongte po kan soi dun bok kan thil soi zongjong te hi zia ka da bo zui kan rem ti ani Deputy High Commissioner hian hun rem chak ma sabera Mizorama ronjina tum thu min hril bok ani aro pui hle mai atak thleng thwai se awang ha thlom em Reverend Dr. Chow Thuama Pahwai Sen hlau nei lo digna du ziak turo pui Mizo zinga arasilian le eng tak chu akalta aliam ta alo kir to don lo he hi mo hring non chu alova manga e kumsom sari pasari ini po in thu le hla chanchin bu thakip chuaka editori ni mo engang fakawa hrat ko khenge moi ni le nangang hi zofa te zinga chuak le takang mo zofa te hian kan lama mo che sin
ani le pa ang chunga muang ten chol nang che dikipa aizol